ташкилоти ҷамъиятии дилҳои кушода тақдим мекунад. дар арафаи наврӯзи ҷаҳонӣ ба пешвози рӯзи байналмилалии одамони дорои синдроми даун 19 март соати 16 дар толори филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Ака Шариф Ҷураев консерти хайриявӣ бо иштироки ҳунармандони шинохтаи кишвар Шамсиддини Рустам ва Сафарвалиев خوجستای میرزوولی جانم تو بیا بیا که پزما شدم من رنجانده تو را یار پشیمان شدم من نجمی دینی قلندر بعد از خدا یگانه خدایی دلم تویی فایزی گل یوسوپова گلی آلو چه گلابی سر به بالینی که خوابی مسلمه قادیرова اسماعیل شریفزاد جان مزباد خنده بالا مزباد و композитору дирижёри ҷавон Ҷаннат Ҳусейнзода. чиптаҳо дар хазинаи филармония. тафсилоти бештар бо телефони 906 00 9306 ва 888 88 62 10. ҳамроҳи ту дилҳои кушода.